ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Роғун бо бунёдгарони нерӯгоҳи Роғун мулоқот намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шиносоӣ бо вазъи корҳо дар иншооти асрро натиҷагирӣ карда барои вусъати корҳои созандагӣ дар назди бунёдгарони нерӯгоҳ вазифаҳои нав гузоштанд. саломат бошед. ташаккур ҷаз. муҳтарам бунёдгарони нерӯгоҳи барқи оби Роғун, роҳбарону фаъолони шаҳри Роғун, нокоти имрӯзаи мо бо шумо дар арафаи ҷашни муқаддасу бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ки баъди чанд рӯз мардуми шарифи кишвар аз ҷумла бунёдгарони иншооти тақдирсози миллат нерӯгоҳи барқи оби Роғун таҷдид менамоянд баргузор мегардад. ҳамаи шуморо ба ифтихори ин санаи мубораки тарихӣ самимона табрик мегӯям. соҳиб истиқлолӣ барои мардуми Тоҷикистон оғози марҳалаи нави давлатсозӣ, эҳёи иқтисоди миллӣ ва рушди устувори тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа гардид. ба шарофати истиқлол иқтисоди миллии мо тадриҷан рушд карда даҳҳо барномаи давлатӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ амалӣ гардиданд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо километр роҳҳои байналмилаливу дохилӣ, нерӯгоҳҳои барқи обӣ, хаттҳои интиқоли барқ, зеристгоҳҳо, корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои таълимиву тандурустӣ бунёду таҷдид карда шуд. то замони истиқлолият дар 75 соли гузашта то 9 сентябри соли 1991 дар кишвари мо ҳамагӣ буду шидаш 360 корхонаи саноатӣ истеҳсолӣ буданд. ҳозир ин ҳами шабу рӯз зиёда аз 4000. ҳаминам гӯем ки як 10 соли охирда ба барномаи қабул карди саноати кунони босурати мамлакат бениҳоят гӯем ки бунёди корхонаҳои саноатӣ рушд карда истод. мо аввалин бор дар таърихи давлати Тоҷикон истеҳсоли мис ва содироти мисро ба хориҷи кишвар баровардем. мо акнун корхонаи металлургӣ бунёд карда, албатта бо тариқи соҳибкорро, ин аз бюджети давлат намешавад. истеҳсоли оҳан соли оянда дар вилояти суд корхонаи азими металлургӣ бунёд шуда истодааст. истеҳсоли оҳан низ ба роҳ монда мешавад. дирӯз ман ҳам аз дохил ва ҳам аз берун шаҳри Роғунро дидан кардам. бисёр як шаҳраки зебо, ҳам сабз, ҳам замонавӣ, равшан, бениҳоят зебо дар як муҳити кӯҳистони дурдасти кишварам. чунин иқдоми созандагӣ дар тамоми саросари кишвар идома дорад. шаҳри ҳисорда будам ба наздикӣ. шаҳри ҳисорро шинохта намешавад. дар паҳлӯи шаҳри Душанбе. аз ҳама муҳимаш он аст ки мардуми мо дарк карданд ки онҳо соҳибватан ҳастанд. онҳо давлати азизу маҳбуби худро доранд. онҳо ватани хонаи худро, давлати азизи худро обод мекунанд. ман аҳсан офарин мегӯям
ما شرایط از همه بهترین شرایط از همه عالیترین را برای فرزندانمان، نبیره‌هامان، نسل‌های آینده. دیروز از نیروهای برقی آبی راغون دیدن کردن 20,000 ساختمانچی در یک انشاءات کار میکنند. 20,000 4,000 تکنیک کار میکنند. در دنیا این انشاءات ها کم هستند. استقلال و وحدت ملی و متخصصان سطح بلند کسبی به چی قدرت دارند؟ به چی؟ باغچه ساختمان در کار. کشورهای پیشرفته علاقه از سن 4 سالگی با مکتب شروع کرده ایستادند. آینده همین در رفتمان در کار. ما می توانیم اگر جدی، صدقاً همه ما شما پدر و مادران از خرد تا بزرگ ساحه علم و معارف و تربیه نسل نورس جدی مشغول شویم، با در مهلت کوتاه می توانیم تاجیکستان را یک گلی سر سبد جهان می توانیم. از خودی ما شما وابستگی دارد. از دیگر شهر نایای مملکت آمده کار کرده اینجا زندگی شدیده ایستاده است، از شهر راغون مهاجر می‌اید. همین آب گرمی که در شما هست در دنیا نیست. همین میتواند شهر راغون تمام همین وادی را خراند و پوشاند اگر با عقل سالم در همین جا صاحبکارا دیگر آسایشگاه بزرگ می ساختن برای 1,500 نفر از تمام دنیا اینجا می بیان. هم اینجا میان هم راغون میان، جای کاری میشود، زندگی اهالی نظم میشه، خوب میشه. هم آبروی دولت هم آبروی ملت. اگر به شرط ما متخصص نداشته باشیم، ملت بی سواد ماند، ما غلام حرقه گوش دیگر کشورهای ابرقدرت میشویم. تاجیکستان تدریجاً از بنبست کمونیکاسیونی رهایی یافته نظام یگانه نقلیاتی و انرژتیکی کشور تشکل داده شد و صنعت به یکی از سمت‌های عضلتناک سیاست دولتی تبدیل یافت. تاجیکستان 3 پارچه بود. 3 پارچه. یک سببی بدبختی جنگ شهروندی. قسمت ولایت سو 6 ماه محکم، ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 ماه محکم، قسمت مرکز برای بدخشان از دوشنبه یک خوابچه آرد رایی کرده. ازبکستان، قرقیزستان آشقاتی 1000 کیلومتر و آردی طلایی میشد. خراجات گو و چی کار میکردن نمیکردن کسی پروایی نداشت. دیودره را گفتن که این راه نمیشود. از این شوروی اومدن، از دیگر دولت آوردن انجینیرها گفتن این راه هیچ ممکن نیست، این مسیر قطعی راه ساختن. راه شد. نقم انزا و گفتن نمیشود. در بالا حوض است، در اینجا اوران است، ترکیش میشود، دیگر نمیشود. نکردن. صدها نفر در همون پیریور انزا وفات کردگی است، صدمه شدگی، گذشته رفتگی است. شد 40 کیلومتر نبخواب بنیاد کردیم. خط انتقال برق دوشنبه کجانده؟ در زمان گفتن نمیشه، این ممکن نیست، غیر امکانی کوه قطع و کردن نمیشه. دیگه کردیم، بنیاد کردیم. صدقاً وطن ما دوست داریم. کار نمیشدگی در دنیا نیست. در یک شب خنکی در شهر دوشنبه در تولدخانه 7 کودک نوزاد از دنیا گذشت. از خنکی. برق نبود، گاز من کردن. این شب و روزها نیروهای برقی آبی راغون برق داده ایستاده است با مردم. 2 اگریگات کار میکند و سالی آینده اگریگات سیم رو به سوال میدی. امروز این شب و روزها علاقه زیاده از 62% نیروهای برقی آبی راغون به انجام رسید. از همه کارهای وزمین دشوارش قریب زیاده از 80 کیلومتر ما نقل کردیم در این کوه. در بیرون فقط یک سطح میشود تمام. در بیرون دیگه همه چیز زیر زمین است. در دنیا بزرگترین
نیروگاه می شود از لحاظ همین تیپی ساختمان با سنگ و شغال کردن. هر فردی صدقاً اگر باشد که حس ملی داشته باشد، حس بلندی وطن دوستی وطن پرستی داشته باشد، در زبان نه در قلب با کار و رفتار و کردارش اثبات کند که من برحق صاحب وطن است. میشه ذوق، مسئولیت، حس بلندی ملی در کار. تا آخر سال ما 11 میلیون میشیم. شخصی که سواد دارد، زبانهای خارجی را بداند، کسب و هنری بلند دارد، دیگر سرحدها هیچ چیز است. تمام دنیا در جای کار و نانش تیار است. میکومند، دعوت میکنند، التماس میکنند، معاش بلند، شرایط زندگی و کار و فعالیت مرحمت. نمیپرسند از کدام کشور هستی، ملت چی است. سال 2016 مجرای دایره وحش دیگر کرده برای بنیاد بلندترین سربند گیدروانرژیتیک جهان با بلندی 335 متر زمینه به اعتماد گذاشته. چی عذابهای نکشیدم من. 7 سال بانک جهانی دعوت کردم، 7 سال فقط سنجش که همین لایحه می شود یا نه. رحمت، من با تمام نهادهای بانک جهانی میداری بیان میکنم، متخصصان سطح کسبی بلند آموختن این لایحه را. نقطه آخرین 7 سال بعد در قزاقستان کنفرانس آخرانده و نقطه گذاشتن که این لایحه را عملی کردن ممکن است. دنیا را میبینه خشکسالی، کمابی، دولت ها بین دولت ها برای آب جنگ. شما را میبینید دولت ها را چون از تشنگی کودک ها جان میدید. آب نیست. تاجیکستان بر حق بهشت روی زمین است. هر فردی که از همین وطن، از همین سرزمین بیشت آسا اگر ناراضگی میشن کور میشوند. در سالهای 2018 و 2019 اگریگات های اولین نیروغون به 3 سال نیروی بر آغاز نمودند. حالا بنیاد نیروگاه در مرحله نهایت مرکب و زحمت طلب قرار داشته، کارها در آن با صورت ادامه دارند. از ملاقات قبلی ما و شما در این میدان بزرگ ساختمان 1 سال سپری کرد. با وضع کارها نشان داد که با وجود بعضی مشکلات پیشرفت در سمت‌های اساسی تأمین شده است. مشکلی اساسی چی بود؟ مبلغ. این شرکت‌ها حضور دارند. قریب که این پرابلم نیست. امروز نیست. تا همین روزه در 1 سال 8.5 میلیارد ما مبلغ زاری کردیم. 8.5 میلیارد این 800 میلیون. همین سال باید ما زیاده از 1 میلیارد دلار مبلغ زاری. 11 میلیارد شده ای سال است. قریب 63% پوره نیروگاه حساب بودجه دولت ساخته. حساب بودجه دولت. اکنون انا مبلغ‌های اینستیتوت‌های بین‌المللی مالیایی را ما سفربر کرده ایم. به همه شما رهبران و کارمندان شرکت‌های خارجی، مهندسان و متخصصان و ساختمانچیانی که در این میدان سازندگی با متانت و احساس بلند وطنداری زحمت می‌کشید، ایثاری سپاس می‌نمایم. در شرایط مرکب جهانی معاصر که امنیت انرژتیکی به یکی از هدف‌های اساسی هر یک دولت تبدیل یافته است، در مهلت‌های مقرر گردیده به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون و پوره به استفاده دادن اختیارهای آن برای کشور ما اهمیت حیاتی و سرنوشت دارد. با بنیاد کردن و به کار انداختن راغون ما امروز و فردای آباد تاجستانی عزیز و زندگی با سعادت نسل‌های امروز و آینده را تأمین می‌نماید. حکومت مملکت سال 2025 برای اجرای کارهای ساختمان نیروگاه از حساب بودجه جمهوری در مجموع 8.1 میلیارد سومانی روانه نمود. در سال 2026 طبق نقشه 11.4 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است. در 7 ماه سال جاری برای کارهای ساختمان و وصلگری از همه منبع‌های مبلغ‌زاری 8.4 میلیارد سومانی صرف شده است. عموما از سال 2008 تا امروز حکومت مملکت برای کارهای ساختمان و برقرارسازی نیروگاه
аз ҳисоби бюджети давлатӣ ва дигар манбаъҳо 63 миллиард сомонӣ маблағ равона кардааст. ин нишондиҳандаҳо бори дигар собит месозад ки ба анҷом расонидани сохтмони нерӯҳои барқи обии Роғун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат мебошад. имрӯз дар иншооти нерӯгоҳ зиёда аз 20 000 нафар коргарону кормандони муҳандисию техникӣ фаъолият доштанд. шумораи мошину механизмҳо ба 4000 адад расонида шудааст. ҳозирини гиромӣ, корҳои сохтмони нерӯгоҳ ба лотҳои алоҳида ҷудо карда шуданд ва иҷрои онҳо ба ҳамдигар вобастагии бевосита дорад. қафомонӣ дар як лот метавонад боиси таъхир дар дигар самтҳо гардад. аз ин рӯ фармоишгар ҷамъияти саҳомии нерӯҳои барқии обии Роғун ва намояндаи фармоишгар вазифа доранд ки ҷараёни корҳоро байни ҳамаи лотҳо мунтазам танзиму ҳамоҳанг сохта иҷрои ҷадвалҳои тасдиқшударо таъмин намоянд. вобаста ба лоти 1 бояд гуфт ки 30 январи соли 2021 байни ҷамъияти саҳомии нерӯҳои барқии обии Роғун ва ширкати Фойд Гидрои ҷумҳурии Австрия қарордод ба имзо расонида шуд. қарордод лоиҳакашии харид, таҳвил, васлу насб ва ба кор андохтани таҷҳизоти электромеханикии 4 агрегат бо таҷҳизоти ёрирасони онҳо, инчунин истеҳсолу таҳвили дучархи кории доимиро барои агрегатҳои рақамҳои 5 ва 6 дар бар мегирад. аз замони имзои қарордод як қатор корҳо ба анҷом расиданд. рӯзҳои 29-31 июли соли 2026 дар озмоишгоҳи пудратчии лоти 1 дар Австрия озмоиши чархи кории агрегати рақами 4 гузаронида шуда интиқоли он оғоз гардидааст. тибқи нақша чархи кории агрегати рақами 4 охири моҳи сентябри соли 2026 ба нерӯгоҳ ворид мешавад. иваз намудани чархҳои кории муваққатӣ бо чархҳои доимӣ имкон медиҳад ки дар мавсими тобистону тирамоҳ иқтидори истеҳсоли 2 агрегат ба 600 мегаватт расонида шавад. ин нишондиҳанда тақрибан ба иқтидори истеҳсолии нерӯҳои барқии обии санктуда 1 баробар мебошад. дар робита ба ин супориш дода мешавад ки ҷамъияти саҳомии нерӯҳои барқии обии Роғун якҷо бо пудратчии лоти 1 бояд тамоми чораҳои заруриро барои моҳи сентябри соли 2027 ба истифода додани агрегати рақами 4 амалӣ намуд. лоти 2 сохтмони сарбанди нерӯгоҳро дар бар мегирад ва иҷрои он ба зиммаи ширкати итолиёии Вибит вогузор шудааст. дар ҷараёни боздид мушоҳида гардид ки корҳои сохтмони сарбанд бо суръати зарурӣ идома доранд. то имрӯз хобонидани мавод дар сарбанд то сатҳи 1155 метр, яъне ба баландии 190 метр иҷро гардида, аз оғози сохтмон зиёда аз 49 миллион метри мукааб мавод хобонида шудааст. ин нишондиҳанда беш аз 61% ҳаҷми лоиҳавиро ташкил медиҳад. танҳо дар соли ҷорӣ ҳаҷми маводи дар сарбанд хобонида шуда ба зиёда аз 8 миллион метри мукааб расонида шудааст. 6 моҳ ҳатто охири сол агар бо бигзор 5 миллиони дигарам бошад намехем. соли дигар агар вай кунем корҳои дигар садди роҳ нашаванд, 1-2 соли дигар до сад тамом мешавад. асама кори вазми душвор. корҳои обгирии обанбор то сатҳи 1140 метр бояд то аввали моҳи сентябр анҷом дода шавад. ба ҷамъияти саҳомии нерӯҳои барқии обии Роғун намояндаи фармоишгар ва ширкатҳои пудратӣ супориш дода мешавад ки барои дар аввали моҳи сентябри соли 2026 то 1140 метр бардоштани сатҳи оби обанбор тамоми чораҳои заруриро амалӣ намоянд. имрӯз мушкилии асосии маблағзорӣ ҳал шудааст. фақат аз рӯи лоиҳа бо сифати баланд ва масъолаи сохтмони босифат мо корҳои сохтмониро суръатша тезонидаамон дар кор аст ки ҳарчи зудтар инро ба анҷом расонем.
با همین بنیاد کردن نیروگاه ها در تایستان به انجام نمیرسد. ما نیروگاه برقی آبی راغون به انجام نرسانیده بنیاد نیروگاه دیگر را شروع میکنیم در همین مسیر شروع. ذخیره نمودن حجم کافی آب در آبانبار امکان میدهد که در موسم تیرما و زمستان استحصال نیروی برق افزایش یافته طلبات اهالی و ساحه‌های اقتصاد ملی با نیروی برق باز هم بهتر تامین کرده شد. کارهای ساختمان انشاءات ساحلی راست یعنی لاتیسی از جانب شرکت وطنی تاجیک هیدروالکترومنتاژ عملی گردیده ایستادند. شرکت با استفاده از اقتدار و امکانات مهندسی و تکنیکی خود ساختمان نقل قوت چهارم، نقل‌های آبپرت‌های سطح بالایی، حوض موج شکن، نقل‌های سیمنتاسیونی، راه‌ها و نقل‌های نقلیاتی اینچنین نصب تجهیزات هیدرومکانیکی را مطابق که جدول تصدیق شده ادامه داده ایستاده است. در نقل ساختمانی قوت چهارم کارهای نقل‌کنی، مستحکم‌کنی موقتی، ارماتوربندی و بتون خوابانی پورا انجام یافته. نقل برای آبگذرانی کاملا آماده می‌بود. نقل نقلیاتی تیز اینو که راه پیوست کننده ساحل راست با قسمت پایانی سربند و ساحل چپ میباشد پورا به استفاده داده شده است. این انشاءات برای تشکیل باثمر کارهای ساختمان، هماهنگسازی فعالیت همه اشتراکچیان لایحه و انتقال به ماموریت تکنیکی و مسائل ساختمان اهمیت کلیدی دارد. با وجود کارهای تا حال عملی گردیده چنان‌وارد جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون، نماینده فرمایشگر و شرکت تاجیک هیدروالکترومنتاژ و صدر کرده می شوند که قفامانی جای داشته را برطرف کرده سرعت کارها را باز هم وسعت دهند و اجرای با صفت و سری وقتی همه کارهای منصوب به لات 3 را تأمین نمود. کارهای ساختمان انشاءات ساحلی چپ یعنی لات 4 نیز یکی از بخش‌های مهمی لایحه به حساب می‌رود. در اساس نتیجه‌های آزمون بین‌المللی از سال 2025 اجرای کارهای ساختمان و وصلگری این لات و جمعیت سهامی تونل سد آریانا و جمعیت سهامی زواد تجربوی مکانیکی شهر نارنج واگذار گردیده است. حالا شرکت‌های ذکر شده کارها را مطابق جدول تصدیق شده ادامه داده ایستادند. آب قبولکنک دائمی یکی از انشاءات مهمترین لات 4 میباشد. آن در آینده وارد نمودن آب را از 3 سطح آب انبار به نقل‌های آبرسان تأمین کرده همزمان با این با استواری قبط‌های کوهی و فعالیت با اعتماد نیروگاه در 10 ساله‌های میانبرده مساعدت می‌نماید. بارها تاکید کردم و امروز نیز خاطر رسان می‌سازم که تمام کارهای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون باید با رعایت قطعی طلبات صفت، استفاده تکنولوژی پیشرفته جهانی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام داده شوند. دوستان ما برادران ایرانی هستند، صدی آریانا بینیوت متخصصای سطحی کسبیشان بلند کار و فعالیت میکنن. خوبی از همین که چندی سال کار و فعالیت میکنن صدها نفر جوانان ما در همکاری با شرکت های متخصصان ایرانی ما متخصص شدند. نه اینکه در داخل تاجیکستان همچون اعضای این شرکت و دیگر کشورهای خارجی به کار رفته ایستادند و این کاری که اینها میکنند به نیت مسئولیت بلند را دارند. قریب 2000 متخصصان کار میکنند، 90% خود شهروندان تاجیکستان است. بعضا کارهای را اجرا کرده ایستادند که ما در حیرت میمانیم. ما از بیرون مبلغ‌های کلان 10 برابر قیمت صرف میکردیم بعد گرفته می‌آمد. این را در خودی همینجا آماده کرد و در جای خودی میدان ساختمان آماده کرده ایستادند. رحمت پدرش در 300 کیلومتر خط سرحد را با سیمتور استحصال درجه بین المللی در شهر نارنج همین که توفه کرده تامین کرده ایستادند. 300 کیلومتر برای سرحد را مستحکم کرد. خیرین
چندین کارخانه‌های صنعتی در اونجا کردن. در اینجا استفاده برای تمام تجهیزات و تکنولوژی حاضر زمان در کجا شود؟ اول وارد میکنند. دیروز مرا نشان دادن مخلفات هایی که الکتریکی است، ولی کسی وارد نکرده است. یا که نقلیات بارکش الکتریکی تجهیزات آوردن که متل 4 سانتی متر را والصاف میکنن، از وی تروبه میکنن. الان تروبه که 300 متر راست میرود از بالا اگریگات آب اینجا کرده شدن و متخصصان آماده کرده شدن، نه که ساختمان کردن، متخصص. حسن آفرین. ما چونین متخصصا هزارها داشتن، اما هزارها کمی میکنند. همه سال دادن. سخن درباره بزرگترین انشاءات هیدروانرژیکی مملکت و یکی از بلندترین سربندهای جهان میرود. از این رو استواری، اعتمادناکی و بی‌خطری آن باید همه جانبه تامین کرده شد. با همین مقصد از آغاز مرحله نوی ساختمان نیروگاه تا امروز در انشاءات زیاده از 5944 دستگاه معاصر سنجش و چینکنی وصل و نصب گردیده برای فرمایشگر و شرکت‌های قدرتی آزمایشگاه‌های مجهز تأسیس داده شدند. این آزمایشگاه‌ها امکان می‌دهد که صفت مواد و مصالح ساختمان مطابق با استانداردهای بین‌المللی منتظم سنجیده شد. صفت کارهای ساختمان، اجرای حجت‌های داخلی لایحه‌ای و رعایت طلبات تکنیکی از جانب کمیته معماری و ساختمان، فرمایشگر، نماینده فرمایشگر و دیگر ساختارهای مسئول تحت نظارت دائمی قرار دارد. قطعاً تاکید می‌نمایم که در چنین انشاءات نادری است هیچ گونه گذشت از طلبات صفت و بی‌خطری قابل قبول نیست. هر یک قرار مهندسی، هر یک متر مکعب بتون و هر یک جزء انشاءات باید با معیارهای بلندترین بین‌المللی جوابگو باشد. در برابر سرعت ساختمان، مسئله‌های حفظ حیات و سلامتی ساختمان چون فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و زندگی و رعایت قطعی طلبات بی‌خطر استحصالات باید در مد اول قرار داشته باشد. بار دیگر خاطررسان می‌نمایم که حیات و سلامتی انسان از هر گونه نشان دهنده استحصالی بالاتر نیست. از این رو هنگام اجرای همه کارها طلبات حفظ می‌نماید تکنیک بی‌خطری و استانداردهای بین‌المللی باید بیچون و چرا رعایت کرده شد. هر یک راهبر، مهندس و کارمند در ساختمان نیروگاه فعالیت کننده وظیفه دارد که رعایت طلبات حفظ مهنت و تکنیک بی‌خطری را مسئولیت اولین درجه خود حسابد. ما باید هم پیشرفت با سرعت ساختمان و هم امنیت هر یک ساختمانچی را تأمین نماییم. دیگر جنبه مهم لایحه حل سریع مسائل اجتماعی ساکنان منطقه زیر آب شونده میباشد. حکومت مملکت از روزهای اول تطبیق لایحه به حفظ حقوق و منفعت‌های ساکنان منطقه زیر آب شونده و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی برای آنها توجه دائمی ظاهر می‌نماید. مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون در همکاری با شریکان رشد تطبیق یک قطار لایحه‌های مهم اجتماعی و اینفراستراکچوری را ادامه داده ایستادند. موافق سازشنامه قرض بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری اینفراستراکچوری برای ساختمان راه ماشینگرد سیدان لبیجر در ساحل چپ آب انبار 3 میلیون دلار آمریکایی جدا گردیده است. پس از انجام رسمیات آزمون بین‌المللی کارهای ساختمانی این راه آغاز می‌گردد. راه مذکور برای بهتر نمودن رفت آمد اهالی ساحل چپ آب انبار و رشد میبعد منطقه اهمیت مهم دارد. همچنین در دایره لایحه مبلغ‌زایی استوار برای به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون همکاری با بانک جهانی و دیگر شریکان رشد به راه مانده شده است.
مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آبشونده نیروگاه برقی آبی راغون، وزارت اداره و داخلدار و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که اجرای سریوقتی همه چارابینی ها را تامین کرده برای هر یک عائله کوچانیده شده شرایط ارزنده زندگی فراهم نماید. حاضرین گرامی، حکومت مملکت در برابر مبلغ‌زایی منتظم بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون از حساب بودجه دولتی برای جلب مبلغ‌های اضافی سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و شریکان رشد تدبیرهای مشخص اندیشیده ایستاده است. از سال 2020 این جانب با بانک عمومی جهانی و دیگر نهادهای با نفوذ بین‌المللی مالیوی همکاری دائمی و مکالمه سازنده برای مانده شده است. در نتیجه همکاری‌های ثمره‌بخش با بانک عمومی جهانی برای دو مرحله اولی لایحه سازشنامه‌های گرانتی با مبلغ عمومی 650 میلیون دلار امریکایی به امضا رسانیده شدند. علاوه بر این با بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراستراکچوری، بانک اسلامی رشد، فاند سعودی رشد، فاند کویت، فاند اوپک، فاند رشد قطر، بانک دولتی سرمایه‌گذاری ایتالیا و فاند ابودابی سازشنامه‌های قرضی و گرانتی با مبلغ عمومی زیاده از 1 میلیارد و 900 میلیون دلار امریکایی به امضا رسیده است. حالا مبلغ‌زاری لایحه از جانب نهادهای بین‌المللی مالیوی آغاز گردیده است و همکاری ما با شریکان رشد برای جلب مبلغ‌های اضافی ادامه دارد. امروز ما بار دیگر اطمینان حاصل نمودیم که ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت خوب ادامه داشته برای در مهلت‌های پیش بینی شده به انجام رسانیدن آن زمینه با اعتماد فراهم آورده شده است. هر یک قدم انجام یافته ما را به هدف استراتژی ملی تامین استقلال کامل انرژتیکی و رشد اقتصادی سبز نزدیکتر می‌سازد. حاضرین گرامی، با مقصد اجرای با صفت و سریوقتی کارهای ساختمان در مهلت‌های مقرر گردیده با استفاده دادن انشاءات و اقدارهای نوبتی نیروگاه، تحکیم همکاری با شریکان بین‌المللی رشد و اجرای پوره عهده‌داری‌های شرطنامه‌ای با ساختار و مقامات داخلدار سپارش‌های زیرین داده می‌شود. یکم، شورای ناظران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون برای در مهلت‌های مقرر گردیده با استفاده دادن انشاءات فاصله‌ای و اقتدارهای نوبتی نیروگاه تدبیرهای ضروری اندیشید. دوم، ستاد جمهوری عاید به ساختمان و با استفاده دادن اقتدارهای نیروگاه برقی آبی راغون اجرای حتمی کارها را طبق جدول تصدیق کردیده تامین کرده هم آهنگسازی آنها را تحت نظارت قطعی قرار دهد. سوم، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون یکجا با پودرچی لات 2 با مقصد رسیدن به استقلال کامل انرژتیکی سربند را در سال 2027 تا 1185 متر بلند برداشته سطح آب انبار را نه کم از 1165 متر تامین نماید. چهارم، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون و شرکت تاجیک گیدرو الکترومنتاژ حوض موشکن جنبهای آبپرتوی ساحلی راست را تا موسم سیرابی سال 2027 آماده ساخت. پنجم، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون در دایره لات 1 یکجا با شرکت فاید گیدرو برای تا ماه سپتامبر سال 27 با کار انداختن گیدرو اگریگات رقمی 4 تدبیرهای ضروری است. 6. گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی هم آهنگسازی کارها را با کمیسیون عاید به گذرانیدن آزمون‌های بین‌المللی برای ساختمان انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون وزارت اداره داخلدار، شرکت‌های مشورتی، گروه کارشناسان، بانک عمومی جهانی و دیگر شریکان رشد تامین نمود. هفتم، وزارت مالیه و گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی یکجا با وزارت اداره داخلدار همکاری را با سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و دیگر شریکان مبلغ‌زار گسترش داده برای هر چه زودتر جدا و دسترس گردیدن مبلغ‌های پیش بینی شده
тадбирҳои зарури андешид. ҳаштум, вазорати молия бо истифода аз ҳамаи имконияту манбаъҳо пардохти саривақтии маблағи корҳои анҷомёфта, хариди масолеҳи сохтмон, таҷҳизот ва маводи сухро таъмин намуд. дуҳум, муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯҳои барқии обии Роғун якҷо бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва роҳбарони шаҳру ноҳияҳои интиқолдиҳандаву қабулкунандаи муҳоҷирон кӯчонидани аҳолиро дар сатҳи зарурӣ баромад. ҳамчунин барои ба кор таъмин намудани сокинони кӯчонидашуда ташкили курсҳои касбомӯзӣ ва ба онҳо ҷудо намудани қитъаҳои замин ҷиҳати таъсиси хоҷагиҳои деҳқонӣ мусоидат намуд. даҳум, хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкорӣ барои пешгирӣ намудани ҳолатҳои садамавӣ дар иншоот ва таъмини бехатарии кормандони сохтмони нерӯгоҳ чорабиниҳои иловагиро амалӣ карда назоратро дар ин самт тақвият бахшад. муҳтарам бунёдгарони нерӯҳои барқии обии Роғун ва роҳбарону фаъолони шаҳри Роғун, марҳалаҳои мебаъдаи бунёди Роғун на танҳо барои анҷоми яке аз бузургтарин иншооти гидроэнергетикии ҷаҳон, балки барои татбиқи ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон, расидан ба истиқлоли энергетикӣ, саноатикунонии босуръат ва таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. бори дигар иброз медорам ки шумо дар раванди бунёди нерӯгоҳ матонату шуҷоати бесабиқа нишон дода сохтмони бузурги аср ифодагари ормонҳои мардуми шарифи Тоҷикистонро ба майдони нангу номусу миллӣ ва арсаи ватандорию ватанпарастӣ табдил додаед. хотирнишон менамоям ки то сатҳи 1155 метр расонидани сарбанд тӯҳфаи арзандаи шумо ба ҷашни мубораки 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон мебошад. ман ба масъулиятшиносӣ, таҷриба ва заҳмати софтдилонаи бунёдгарони Роғун эътимоди комил дорам. бори дигар ҳамаи шуморо ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон табрик гуфта, бо итминони комил изҳор медорам ки бо саъю талоши содиқонаи ҳар яки шумо бунёди ин иншооти сарнавиштсоз дар муллатҳои пешбинишуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонида мешавад. саломату сарбаланд ва комёбу муваффақ бошед бунёдгарони қавииродаи иншооти тағйирсози ватан. саломат бошед. بیستم آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه ایلاک دهات قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 را مورد استفاده قرار دادند. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک قطار انشاءات ساحه معارف را فاصلوی مورد بهره برداری قرار داده، سپس با لایحه ساختمان 4 انشاءات شناس شدند. 21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи элоки деҳоти қалъаи дашти ноҳияи Файзобод бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи зебо ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бунёд гардида дар арафаи оғози соли нави таҳсил тӯҳфаи арзанда барои омӯзгорону хонандагони ин муассиса арзёбӣ гардид. иншоот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд гардида барои 2400 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шаффоф бо ҷалби зиёда аз 180 сокини маҳаллӣ дар муҳлати беш аз 1 сол бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. маориф дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи калидӣ ва афзалиятнок дониста шуда пайваста таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
тадбирҳои зиёд андешида мешавад. гувоҳин гуфтаҳо ба истифода додани муассисаи нави замонавӣ дар деҳаи эълоки ҷамоати деҳоти қалъаи дашти ноҳияи Файзобод аз тарафи пешвои маҳбуби тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. муассиса дорои синфҳои барҳаво, утоқҳои фаннӣ ва дигар шароити муносиб барои таълим мебошад. мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки хонандагони босавод, соҳиби маърифат, ватандӯст ва ояндасози Тоҷикистони азизро тарбия намоем. мо аз сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки баҳри рушди илму маърифат, омода кардани шароити мусоид ва бедор кардани ҳисси худшиносии миллии насли наврас равона шудааст, ниҳоят муассиру сарфарозем. муассисае ки имрӯз барои мо ҳадия карданд намунаи олии қазияи мазкур аст. таи солҳои замони истиқлол дар минтақаи мо муассисаҳои зиёде сохта шуданд ки замонавианд, аммо дар чунин шаб ки шаҳомати беандоза дорад, муассисаи дигаре нест. аз ин ҳиммат ва ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо мо хонандагон ва омӯзгорон, балки тамоми мардуми деҳа шоду сарфарозанд. мо ваъда медиҳем ки дар чунин муассисаи замонавӣ бо ҷидду ҷаҳд ва талошу кӯшиш донишҳои замонавиро фаро бигирем. муассиса аз 3 бино 2 ва 3 ошона иборат буда дорои 57 синфхонаи замонавӣ ва озмоишгоҳҳои муосири фаннӣ мебошад. ҳамаи синфхонаҳои таълимӣ аз ҷумла барои фанҳои химия, биология, физика, география, математика, асосҳои кор бо компютер, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва ҳунаромӯзӣ бо технология ва воситаҳои муосир муҷаҳҳаз карда шудаанд. миннатдории худро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки баҳри пешрафти илму дониш, фарҳанг, тамаддун ва худшиносии миллӣ чунин як муассисаи замонавӣ ҷавобгӯ ба талаботҳои байналмилалиро баҳри мо сокинони деҳаи Элок ҳадия намуданд. мо ин ҳама пешрафт ва гулгулшукуфоии кишвар аз соҳибистиқлолӣ ва заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат дарак медиҳад. мо омӯзгоронро зарур аст ки баҳри пешрафти илму дониши хонандагон ва савияи ҷаҳонбинию донишомӯзии онҳо саъю кӯшиш намоем. мо коллективи омӯзгорон миннатдории худро ба пешвои миллат барои таваҷҷӯҳашон ба соҳаи маориф ва мақоми омӯзгор миннатдорӣ бепоён баён менамоем. имрӯз барои мо хонандагони муассисаи таълимии навбунёд рӯзи бисёр муҳим ва хотирмон мебошад. мо аз он ифтихор дорем ки дар чунин муассисаи зебо, замонавӣ ва бо тамоми шароити зарурӣ таҳсил хоҳем кард. аз номи худам ва ҳамаи хонандагони муассиса ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи хосаашон ва ғамхории пайваста нисбат ба соҳаи маориф ва насли наврас самимона миннатдорӣ баён менамоем. муассисаи нави мо барои мо танҳо як бино нест, балки даргоҳи илму дониш, орзуҳо ва қадамҳои нахустин ба сӯи оянда мебошад. мо кӯшиш менамоем ки бо рафтори хуб, таҳсили намунавӣ ва дастовардҳои арзанда ба ин ғамхориҳо ҷавоб гардонем. дар ин боргоҳи илму маърифат 44 омӯзгор ба таълиму тарбияи хонандагон машғул буда раванди таълим тавассути камераҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад. муассиса ҳамчунин дорои ҳуҷраҳои кории омӯзгорон, китобхонаҳои анъанавию электронӣ, нуқтаи хизматрасонии тиббӣ, ошхона, маҷлисгоҳ бо 430 ҷойи нишаст ва толори варзишӣ барои машқу тамрини футбол, волейбол ва баскетбол мебошад. дар ҳудуди муассисаи таълимӣ ҳамзамон майдончаи варзишӣ масоҳаташ 650 метри мураббаъ бунёд шудааст. миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо омӯзгорон ва барои хонандагон ва мардуми ин деҳа як бинои нави замонавӣ бо чунин тарҳи зебову барҳаво сохта ба истифода доданд. мо
омӯзгорони ин муассиса ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат баҳри баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ва тарбияи насли наврас саи кӯшиш менамоем ки дар рӯҳияи ватандӯстӣ хонандагонро тарбия намоем. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ояндаи насли наврас ва мо ҷавонон заҳмати беандоза мекашанд. мо ҳам дар навбати худ кӯшиш менамоем ки сазовори боварияшон гардем. ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил карда донишҳои назариявию амалиявиро фаро гирем, соҳиб маърифат бошем, аз гузаштаи фарҳанги хеш вуқуфи комил дошта бошем, забонҳои хориҷиро фаро гирем ва ин муассисаи таълимиро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ намунавӣ намоем. имрӯз ки мо сафои миллат дорем, саду ҷон ба раҳи раҳои миллат дорем, монандаи пешвои меҳанпарвар аз нанг тане фидои миллат дорем. аснои шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои иҷрошуда баҳои хуб дода омӯзгоронро ба боз ҳам баланд бардоштани сатҳи дониш ва маърифати хонандагон ҳидоят карданд. таъкид гардид ки ба истифода додани чунин муассисаи таълимӣ бешубҳа ба баланд гардидани сатҳи донишомӯзӣ ва тавсеяи ҷаҳонбинии хонандагон мусоидат намуда барои рушди қобилиятҳои зеҳнӣ ва эҷодии насли наврас заминаи воқеӣ мегузорад. имрӯз барои мо маорифчиён, омӯзгорон, коллективи хонандагон ва аҳли бошандагони диҳаи Элок дар ҳақиқат рӯзи таърихӣ аст. чунки муассисае ки ҳоло дар шоҳидии ҳамаи шумо ҷаноби олӣ ташриф оварданд ва кушода шуд, ин орзуи бисёр даҳсолаҳои ҳам хонандагон, ҳам омӯзгорон ва аҳли зиёиёну мардуми диҳа буданд. мо дергоҳ боз ин рӯзро интизор будем. мо бисёр хурсанд ҳастем ва миннатдоргии худамонро ба ҷаноби олӣ баён менамоем ки чунин як муассисаи замонавӣ дорои кабинетҳои фанӣ, симхонаҳои хонандагон ва бо тамоми таҷҳизоти муосиртарин муҷаҳҳаз изҳори миннатдоргӣ мекунем ва мо кӯшиш мекунем ки дар оянда ин мактаби замонавиро ба мактаби намунавӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ мубаддал кунем. имрӯз шодию хурсандии моро ҳадду каноре нест. ҳарчанд деҳаи мо аз калонтарин деҳаҳои ноҳияи Файзобод аст, шароити мусоиде барои гирифтани таълим надоштем. симхонаҳои танге ки 6 сол пеш сохта шуда буданд, хеле дилгир буданд. имрӯз чунин қасри муҳташами таълимиро дида худро дар олами замони истиқлол тасаввур менамоем ки ин ҳама ободию хуррамии кишвар бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтанд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин муассисаи нави таълимиро бо шароити наву замонавӣ ба мо ҳадия карданд. сипоси беандозаи худро ба сарвари давлат арза дошта бо баҳои хубу аъло таҳсил менамоем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳияи Файзобод сохтмон ва ба истифода додани мактабҳои нав ва биноҳои иловагӣ идома дорад. Iva
21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи файзобод пас аз ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 як қатор иншооти муҳими иҷтимоиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. 21 август дар доираи сафари корӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи файзобод бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти ҷавонон ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. бинои нави ҷамоат дар доираи тадбирҳои созандагиву ободонӣ ва бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои маъмуриву иҷтимоӣ ба аҳолӣ бунёд гардидааст. ҷамоати деҳоти ҷавонон дар масофаи 5 километр аз маркази ноҳияи файзобод ҷойгир буда дар ҳудуди он зиёда аз 18 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. бахшида ба ҷашни муқаддасоти миллиамон 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташрифи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави ҷамъияти деҳоти ҷавонон дар деҳаи хуҷамард мавриди истифода қарор гирифт. мо кормандони соҳа миннатдории махсуси худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки ҳамчун як тӯҳфа ба тамоми таҷҳизоти наву замонавӣ муҷаҳҳаз бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатиамон моро шоду хушнуд намуд. ҷавобан ба ғамхории пешвои миллат ваъда медиҳем ки сатҳу сифати хизматрасониро ба дараҷаи аъло расонида барои гулгулшуквонии ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорем. иншоот дорои 11 ҳуҷраи корӣ, толори маҷлисгоҳ ва китобхонаи электронӣ мебошад. зикр гардид ки яке аз ҳадафҳои асосии бунёди иншооти мазкур фароҳам овардани шароити муносиб барои қабули шаҳрвандон ва ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоиву маъмурии аҳолии ҷамоат мебошад. сохтмони бино бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод ва саҳми соҳибкорони ватандӯст амалӣ гардидааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав 22 нафар соҳиби кори доимӣ мешаванд. мо ҷавонони зодаи даврони истиқлол шод аз онем ки дар ватани амну субот зиндагии зебо дорем. хушбахтона имрӯз бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи мо бинои ҷамоати деҳоти ҷавонон бо таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз буда мавриди истифода қарор гирифт. мо ҳамчун кормандони ҷамоат миннатдории махсуси худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки нисбати мо чунин ғамхорӣ зоҳир намуданд. ҳамзамон бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинон дар ҷамоати деҳоти ҷавонон бунгоҳи тиббии деҳаи ҷавонон ба истифода дода шуд. ин муассисаи тиббӣ аз ҳисоби маблағҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бунёд гардида барои хизматрасонии тиббӣ беш аз 3000 нафар аҳолӣ пешбинӣ шудааст. муассисаи тиббӣ бо таҷҳизотҳои зарурӣ аз ҷумла дастгоҳи ташхиси ултрасадо, дастгоҳи ЭКГ таъмин буда имкониятҳои ташхису тавобати аввалияи тиббиро дар маҳал васеъ менамояд. дар бунгоҳ 4 нафар ҳамшираи тиббӣ фаъолият дошта ба сокинон хизматрасонии тиббӣ мерасонанд. имрӯз хурсандии мо кормандони соҳаи тиб ҳадду канор надорад, зеро бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз соҳиби як бунгоҳи наву замонавӣ ки бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад ҳамчун як тӯҳфаи арзанда бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳадия гардид. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат сатҳу сифати хизматрасониро ба сокинони деҳаи ҷавонон ки 3118 нафарро ташкил медиҳанд дар ҳолати хуб ба роҳ монем. ҳамеша барои саломатии ҷомеа ва зебоии ватан саҳми арзандаи худро мегузорем.
فراهم آوردن چنین شرایط امکان می‌دهد که اهالی از خدمت‌رسانی‌های ضروری طبی در محل زیست برخوردار شده در حالت‌های ضروری بیماری‌ها سر وقت معاین و پیشگیری کرده شوند. ساکنان دهه از بنیاد و با استفاده دادن انشاءات نوی تندرستی اظهار قناعتمندی نموده آن را قدم مهم در راه بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی طبی ارزیابی می‌کنند. با استفاده دادن چنین انشاءات اجتماعی در محل ادامه تدبیرهای سازنده در سمت رشد انفراساختار اجتماعی و بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی اهالی میباشد. 21 август در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه فیض‌آباد در دهه زرنثار دهاتی به نام دوستمراد علیوف مرکز انکشاف کودک به طور فاصلوی مورد استفاده قرار داده شد. بنیاد این مرکز اجتماعی در ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری و با مقصد توسعه زمینه‌های تعلیم و تربیت تا مکتبی در دهات عملی گردیده است. امروز در ناحیه فیض‌آباد جماعت دوستمراد علی دهه فیض‌آباد با سهم صاحبکاران محلی دهه جانورسوز شیرخوارگاه کودکستانی رقم 7 ساخته به استفاده داده شد. ما مینداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما چنین مرکز با تمام تجهیزات فراهم آوردند. مادری دلسوز و دل آگاهی من همدمو هم قسمتی دل خواهی من ابتدا و انتهای راهی من ای وطن آسوده باش آسوده باش جان شیرین را فدایت میکنم خویش را آب و عدایت میکنم هرچی خواهی از برایت میکنم ای وطن آسوده باش آسوده باش. ساختمان مرکز انکشاف کودک سال 2025 آغاز گردیده در مدت معین به انجام رسانیده شده است. بنای مرکز دارای 6 حجره بوده در آن برای مشغولیت‌های کودک و فعالیت کارمندان شرایط ضروری مهیا گردیده است. وقتی کلام میشویم مثل شما بابا جان سازم گل شکفته آینده تاجیکستان پاس دارم قطره آبی وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خاکی وطن. مرکز برای قبول 50 کودک پیش بینی شده تعلیم و تربیت آنها در 2 گروه به راه مانده می شود. برای این کار 2 آموزگار جلب گردیده محیط مناسب برای تشکل ملکه‌های ابتدایی کودکان فراهم آورده شده است. مبلغ گذاری ساختمان انشاءات از حساب لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان صورت گرفته است. مورد استفاده قرار گرفتن مرکز برای ساکنان دهه زرنثار به خصوص والدان کودکان سنی تا مکتبی اقدام مهم اجتماعی به شمار می رود، زیرا فراهم آوردن امکانات های خوب برای رشد کودکان در محله های اهالی نشین یکی از عامل های مهم تشکل نسل سالم و دانشمند و دارای جهانبینی وسیع می باشد. افتتاح انشاءات مذکور در ادامه سیاست اجتماعی دولت و توجه پیوسته بر رشد ساحه معارف صورت گرفته برای تحکیم انفراساختار اجتماعی و بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی تا مکتبی در دهات ناحیه فیض‌آباد قدم مهم به حساب می رود. 21 август در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه فیض‌آباد در دهه جانورسوز دهاتی به نام دوستمراد علیوف مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی برای 100 کودک به طور فاصلوی مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور در زمینه سیاست اجتماعی و دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعلیم و تربیت کودکان سنی تا مکتبی
بنیاد گردیده است. باعث خرسندی و سرفرازی هر یکی ما است که امروز در نزد مؤسسه ما بنای مرکزی رشد انکشافی بروقتی کودک ساخته و به استفاده داده شد. این دستوریکان را در روحیه و تندرستی تربیت نموده و در آینده شخصان به وایه میرسند که نامبردار وطن خویش باشند و سهم ارزنده خود را در پیشرفت و انکشاف وطن عزیزمان گذارند. کارهای ساختمانی مؤسسه سال 2026 آغاز گردیده در مهلت کوتاه به انجام رسانیده شد. بینای مؤسسه دارای 8 حجره تعلیمی و خدمت رسانی می باشد. برابر به فعالیت آغاز نمودن مؤسسه امکانات فراهم می آورد که تا 100 کودک به تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفته شده. برای رشد همه‌جانبه آنها از خردسالی زمینه مساعد گذاشته شود. مورد بهره برداری قرار گرفتن چنین انشاءات اجتماعی در دهات ناحیه فیض‌آباد ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری و تطبیق هدفهای اجتماعی دولت به شمار می رود. ما ساکنان دهه جانورسوز از هدایت‌های جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان رو ما سرمخش کار خود نموده اقدام گرفتیم که برای 100 نفر خواننده کودکستان بنیاد کنیم. با طریق حشر ما توانستیم در دوام 2 ماه این کودکستان را به استفاده دهیم. در این سهم آموزگاری مقطع رقم 20 و سهم به واسطه جوانمردان دهه جانورسوز است. من بعد کودکان در اینجا علم آموزان و به تاجیکستان عزیز ما خدمت کنند. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه‌وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت شب. شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبیستان، تراوت بخش شد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچیندید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، و بیکاری و نادانی نمانیم. و عالم هر کسی بیکار گردد، و چشم اهل عالم خار گردد. فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعلیم و تربیت کودک، بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و توسعه انفراستراکچور اجتماعی از سمت‌های مهم سیاست دولت در راه رشد سرمایه انسانی میباشد. مکتبی جان السلام، خورد و کلام السلام. محترم از مسلمان‌ها، از بچگان السلام. در این ردیف با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل نورس، رشد تحصیلات تا مکتبی و بلند برداشتن سطح فراگیری کودکان به زینه ابتدایی تعلیمی 3 مرکز انکشافی بروقتی کودک که در محلهای دوردست ناحیه فیض‌آباد بنیاد گردیده‌اند به استفاده داده شدند. یکی از چنین انشاءات در دهه سری سفید خاک دهات چشمسار بنیاد گردیده برای فراگیری 50 کودک به تعلیم و تربیت تا مکتبی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. امروز خرسندی ساکنان ناحیه فیض‌آباد را حد و کنار نیست. در نزد مؤسسه ما مرکز انکشاف بروقتی کودک مورد استفاده قرار داده شده است. می‌خواهیم میانه‌دارگی خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانیم. این مرکز نه تنها یک بنا بلکه مظهر علم و دانش است. مرکز مذکور از بینای یک آشیانه عبارت بوده دارای 6 حجره و 2 گروه تعلیمی می باشد. همچنین در صحن آن برای بازی‌های کودکانه، مشغولیت‌های تربیت جسمانی و فراغت کودکان میدانچه ورزشی بنیاد گردیده است. مرکز دوم در دهه شیرمان دهات مهرآباد که از جمله محل‌های دوردست ناحیه به حساب می‌رود، ساخته شده برای فراگیری 50 کودک پیش بینی شده است. مؤسسه دارای 6 اتاق و 2 گروه تعلیمی بوده از یک آشیانه عبارت می باشد. همزمان در دهه زرکمری جماعت شهرک 30 سالگی استقلال نیز مرکز انکشافی بروقتی کودک به استفاده داده شد. مرکز مذکور نیز از بینای یک آشیانه عبارت بوده دارای 6 اتاق و 2 گروه می باشد و برای قبول زیاده از 50 کودک پیش بینی شده است. سلام
ҳамин тариқ бо мавриди истифода қарор гирифтани 3 маркази инкишофи барвақтии кӯдак дар маҷмӯъ барои 150 кӯдак имконияти фарогирӣ ба таълиму тарбия дар муҳити муносиб ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир фароҳам оварда хоҳад шуд. таъсиси чунин марказҳо дар деҳаҳои дурдасти кишвар аз таваҷҷӯҳи пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди таҳсилоти томактабӣ ва фароҳам овардани шароити арзанда барои кӯдакон шаҳодат медиҳад. рушди марказҳои инкишофи кӯдак дар баробари муассисаҳои томактабӣ ба васеъ гардидани фарогирии кӯдакон ба тарбия ва омодагӣ ба мактаб мусоидат мекунад. ин раванд барои дастгирии сиёсати давлатӣ дар самти рушди таҳсилоти томактабӣ аҳамияти муҳим дорад. марказҳои инкишофи кӯдак махсусан дар маҳалҳое ки имконияти таъсиси муассисаҳои томактабии мукаммал маҳдуд аст метавонад ҳамчун шакли алтернативии фарогирии кӯдакони синни томактабӣ хизмат намояд. дар онҳо кӯдакон тавассути бозиҳо, машғулиятҳои таълимӣ ва эҷоди малакаҳои зарурии иҷтимоӣ, зеҳнӣ ва забониро инкишоф медиҳанд. марказҳои инкишофи кӯдак дар рушди қобилиятҳои зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва маънавии наврасон, ташаккули малакаҳои ибтидоии омӯзишӣ ва омодасозии онҳо ба таҳсилоти минбаъда нақши муҳим доранд. با استفاده دادن مرکز انکشاف رشد کودکان برای ما نسل دوران استقلال یک نعمت بزرگ گردید. امروز ما با شرایط زمانوی و بازی‌های تعلیمی و برنامه‌های نو کودکان را به مکتب آماده می‌سازیم. مرکزهای مذکور در ناحیه فیض‌آباد در دایره لایحه رشد بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان بنیاد گردیده با رشد زینه ابتدایی نظام معارف و فراهم آوردن امکانیت‌های بیشتری تعلیمی برای کودکان روانه شده اند. با مورد استفاده قرار گرفتن چنین انشاءات ساحه معارف، شرایط تعلیم و تربیت برای کودکان دهاتی دوردست باز هم بهتر گردیده، امکانیت‌های دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی‌های تحصیلات مکتبی وسیع می‌گردد و برای آماده سازی این نسل صاحب معرفت و دانشمند زمینه مساعد ایجاد خواهد شد. همچنین با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 4 لایحه مهم که به رشد انفراستراکچور اجتماعی و اقتصادی ناحیه روانه شده‌اند معرفی گردید. از جمله لایحه مرکز تشخیصی و طبابتی سینامد که در مرکز ناحیه بنیاد می‌گردد پیشنهاد شد. این مرکز از جانب صاحبکار وطنی عبیدالله رازق‌زاده بنیاد گردیده برای فراهم آوردن شرایط معاصر تشخیص و طبابت و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی پیش بینی شده است. اقدام گرفتم که کلینیک زمانوی سینامد با تجهیزات پیشرفته جهانی بنیاد نمایم. برای ساکنان ناحیه فیض‌آباد شرایط خوب برای سلامتی فراهم کنیم. چطوره که پیشوای ملت دستور دادن که نسبت تولدخانه دقت جدی ظاهر گردد. ما کوشش میکنیم که دستور سپارش‌های جناب عالی را در سطح بلند اجرا نماییم. در مرکز جایگیر نمودن حجره‌های تشخیصی، طبابتی و دیگر بخش‌های ضروری طبی به نقشه گرفته شده است. برای فعالیت مؤسسه تجهیزات‌های معاصر طبی از خارج کشور وارد کرده می‌شود. در مجموع در انشاءات تأسیس 80 جای کاری و جای دادن 40 کت خواب پیش بینی گردیده است. عملی شدن لایحه برای دستگیری اهالی ناحیه و منطقه‌های اطراف به خدمت‌رسانی‌های معاصر طبی امکانات‌های بیشتر فراهم خواهد آورد. لایحه ساختمان باغچه کودکان عایشه برای 100 جای در دهه چیلچشمه ناحیه فیض‌آباد نیز معرفی گردید. مؤسسه در اساس راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحریزی شده برای فراهم آوردن محیط مناسب و زمانوی برای تربیت نسل نورس پیش بینی شده است. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که در زادگاه خود باغچه کودکان ساخته مورد استفاده بری قرار بدهیم. با موردی با استفاده قرار گرفتن باغچه مذکور در محل مذکور میتوانند 100 کودک تعلیم و تربیت بگیرند. من بعد کوشش می نماییم سهم خود را در باز هم زیادتر آباد و زیبا گرداندن کشور خود و اینچنین تشکیل نمودن جایهای نوی کاری گذاریم. لایحه کارخانه استحصال شربت و نوشاکی‌های سالم نوشین جوس از دیگر طرح‌های معرف شده بود. کارخانه با استفاده از اقدام‌های معاصر استحصالی برای کارکرد و استحصال محصولات گوناگون نوشاکی پیش بینی شده در برابر رشد استحصال وطنی و تأسیس جایهای نوی کاری
مساعدت خواهد کرد. کارخانه استحصالی برای 60 نفر جای کاری به نقشه گرفته شده است. مقصد ما از بنیاد کارخانه مساعدت به ناحیه تأسیس جایهای کاری می باشد. همچنین لایحه ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 480 جای نشست در دهه عارفان ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد گردید. مؤسسه نو با سیمخانه‌های زمانوی و انفراساختور ضروری بنیاد گردیده برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و فراهم آوردن امکانات مساعد تحصیل برای خوانندگان زمینه می‌گذارد. همچنین در دایره تدبیرهای دستگیری اجتماعی از جانب صاحبکار وطنی کریمزاده منوچهر به 4 یتیم کل، 2 نفر از عائله‌های کمبیزاعت و 1 ورزشگر خانه‌های استقامتی 2 حجرگی تقدیم گردید. این 4 یتیم از جانب خانواده بابا کریمزاده و فرزندی قبول شدند. این عائله تصمیم گرفتند که آنها را با جای استقامت، تحصیل و کسب آموزی تامین نموده عائله‌داریشان را کنند و به حیات مستقلانه آماده سازند. یک گروه صاحبکاران بننگ ناموس ناحیه فیض‌آباد برای آبادی دیار یک قطار انشاءات‌های مهمی دولتی، اینچنین بیمارخانه‌ها، کودکستان‌ها، دیگر کارهای نیک را به ذمه گرفتند و یک قطار شهروندان ناحیه، استخوان ناحیه صاحب جای کار، صاحب معاش خوب می‌گردند. از این اقدام جناب عالی ما تصمیم گرفتیم که برای آبادی دیار، برای بهبودی مردم یک قطار انشاءات‌های زمانوی صنعتی را مورد استفاده و مورد بنیاد قرار داده است. 4 یتیم کل که از خردی یتیم بودند ما آنها را به فرزندی قبول کرده بودیم و در دوامی به سن قریب که بلاغت رسیدند اینچنین تصمیم گرفتیم که برای 2 نفر یتیم کل برای عائله مستقلانه قدم ماندن سهم خود را گذاریم. این اقدام خیرخواهانه نمونه سهم صاحبکار وطنی در دستگیری قشرهای نیازمند جامعه و تحکیم فضای همدیگر فهمی و غمخواری به شهروندان ارزیابی می‌گردد. با تشبث صاحبکار وطنی کریمزاده صاحب منزل استقامتی شده ام. تطبیق چنین لایحه‌های اجتماعی و اقتصادی و اقدام‌های سازنده و خیرخواهانه در ناحیه فیض‌آباد بازگوی سهم صاحبکاران وطنی در رشد انفراساختار، تأسیس جایهای نو کاری و دستگیری قشرهای نیازمند جامعه بوده به بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. 21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи файзобод аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ дида намуданд. 21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи файзобод аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ дида намуданд. намоишгоҳ ки ба тарҳи ҷолибу диданӣ ороста гардида буд, фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсули заҳмати пайвастаи деҳқонону кишоварзон ва ҳунари волои занону кадбонаҳои ноҳияро ба таври возеҳ инъикос мекард. дар он маҳсули меҳнати ризқофарони ноҳия аз қабили сабзавоту анвои гуногуни меваи тару хушк, маҳсулоти консерва, полезии ғалладонагию лубёгиҳо ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ дар маъраз буд. این نعمت‌ها نتیجه استفاده ثمرناک امکانات‌های طبیعی، آب و هوای مساعد، زمین‌های حاصلخیز و تخمی‌های خوش‌صفت بوده از تجربه غنی کشاورزان ناحیه شهادت می‌دهند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان ناحیه با استفاده از امکانات‌های موجوده طبیعی میدان کشت زراعت‌های کشاورزی را به 11370 گکتار رسانیدند. در این روند با زیاد نمودن مساحت کشت غله‌دانه، لوبیاگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی، کارتوشکا، سبزوات و پالزی که اقلیم ناحیه برای پرورش آنها مساعد میباشد، توجه زیاد ظاهر کرده شده است. در ناحیه 7238 گکتار باغ‌ها خامات افروخته است و امسال در میدان 700 گکتار کشت کارتوشکا و در میدان 850 گکتار کشت سبزوات گذرانیده شد که البته پیشوای معظم ملت هر سفری کاریشون با سبزوات ناحیه فیض‌آباد از جمله با پمیدار ناحیه و بر سیب ناحیه
برای کشاورزان بهای بلند می‌دهد که این فخر ما دهقانان میباشد. همزمان با سروری دولت اطلاع داده شد که در ناحیه جمع‌آوری حاصل پامیدور از جمله پامیدوری نوع مشهور گلابی، جواری مکه‌ای دان، قلمفوری بلغاری و لوبیاگی‌ها که از کشتی تکراری به دست آمده اند در میدان 240 گکتار ادامه دارد. نمایشگاه محصولات کشاورزی در مجموع سیمای واقعی زحمت اهالی دهات، فراوانی دسترخوان ساکنان و امکانیت‌های وسیع ناحیه فیض‌آباد را در سمت رشد ساحه کشاورزی تجسم می‌کند. باعث افتخار است که امروز در ناحیه فیض‌آباد با تشریف سرور کشورمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج هلال نیز در بخش نمایشگاه محصولات کشاورزی اشتراک دارد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج هلال در تأمین بخطری اوضاع‌قواری کشور همه ساله سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده است. در واحد علاهده جمعیت ما در ناحیه فیض‌آباد 335,000 سر مرغ پرورش کرده می شود، نگاهبین کرده می شود. از این 335,000 سر در روز ما با مقدار 144 تا 145,000 دانه تخم استحصال میکنیم. از این 335,000 سر مرغ که ما نگاهبین میکنیم 100,000 جوجه پرورشی هست. مقصد داریم در آینده سرشمار مرغ را در جمعیت زیاد نماییم و در تأمین بخطری اوضاع‌قواری کشور سهم ارزنده خود را گذاریم. در برابر محصولات کشاورزی، محصول هنری زنان و کدبانوهای ناحیه نیز به طور گسترده پیشنهاد گردید. انواع گوناگون نان، فطیر، کلچه و طعام‌های سنتی که با ذوق خاص آماده و آرا داده شده بودند، بازگوی هنری والای مردم، ذوق بلندی زنان و مادران و زحمت اهلانه آنها می باشند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با مسئولین ساحه و کشاورزان ناحیه برای باز هم بلند برداشتن اقتدار استحصالی، جمع‌آوری بی‌تلف حاصل، ذخیره کافی محصولات کشاورزی برای تیر ماه و زمستان، وسع نمودن مساحت باغ و تاکزار و در مهلت معین گردیده با استفاده از تخم‌های سرحاصل منطقه گذرانیدن کشت تیر ماهی دستور و توصیه ها دادند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه فیض‌آباد یک قطار انشاءات گوناگون تعیینات با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد. همکاران ما گزارش میدن. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه فیض‌آباد و به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه درخشان جماعت دهات چشمسار مجموعه خدمترسانی و استحصالی مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نو که با تشبث صاحبکار وطنی انوشیروان میرزازاده در یک قطعه قبلا نوآباد بنیاد گردیده است، از مرکز خدمترسانی، کارگاه استحصالی، مهمانخانه سریراهی، دو مرکز خدمترسانی نقلیاتی و نقطه تشخیص واسطه‌های نقلیات عبارت بوده به رشد اینفراساختار خدمترسانی و اقتصادی دهه مساعدت می‌نماید. بنیاد چنین انشاءات معاصر در یک منطقه قبلا نوآباد نه تنها به آبادی و پیشرفت محیط دهات و زیبا گردیدن سیمای محل زمینه گذاشته است، بلکه برای تأسیس جایهای نو کاری و فراهم آوردن امکانیت‌های علاوه‌ای جهت بهتر نمودن سطح خدمترسانی به اهالی نیز اهمیت مهم دارد. ما صاحبکاران وطنی از اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان الهامی تازه گرفته به خاطر آبادی دیار خود تصمیم گرفتیم که در دهه درخشان مرکز خدمترسانی، کارگاه استحصالی و مهمانخانه سریراهی را بنیاد نماییم. منتداری صمیمی خود را به جناب عالی بیان می نماییم که همیشه ما صاحبکاران وطنی را دستگیری می نمایند. من بعد نیز بهر آبادانی وطن خود سهم ارزنده می‌گذاریم. در آشیانه یکم مجموعه کارگاه خرد استحصالی دستپوشک‌های ساختمانی فعالیت نموده، در آشیانه دوم مهمانخانه سریراهی برای قبول سیاحان داخلی و خارجی تشکیل گردیده است. مهمانخانه دارای 3 حجره برهوا و آشخانه میباشد. همچنین طبق نقشه در مرکز خدمترسانی در آینده طربخانه زمانوی با طرح زیبا و شرایط مساعد برای قبول ساکنان و مهمانان به راه مانده میشود. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات زیاده از 10 نفر ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین گردیدند.
хурсанд аз он ҳастем ки дар деҳаи мо чунин коргоҳ ба истифода дода шуд ва мо ҷавонон ба ҷои кори доимӣ таъмин гаштем. Миннатдорӣ худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки ҳамеша мо ҷавононро дастгирӣ менамоянд. бунёд ва ба истифода додани чунин иншооти хизматрасонию истеҳсолӣ дар дораи тадбирҳои созанда ба рушди соҳибкории маҳаллӣ, афзоиши ҷойҳои нави корӣ, беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва баландбардоштани некуаҳволии сокинон мусоидат мекунад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди иқтисоди маҳаллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ ба ташаббусҳои созанда ва бунёдкоронаи соҳибкорони ватанӣ пайваста дастгирӣ намуда, барои татбиқи иқдомҳои судманд тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. ҳамчунин дар ин рӯз бинои бисёрошунаи истиқоматӣ иборат аз 90 ҳуҷрат дар кӯча Исмоили Сомонии ноҳияи Файзобод мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ошёнаи якуми он марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ҷойгир шуданд. иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди созмони Асри Сабз сохта шуда аз 10 ошёна иборат мебошад. бино аз ҷониби соҳибкор Эраҷ Розиқзода бунёд гардидааст. дар ошёнаи якуму дуюми бино 10 маркази савдо ва хизматрасонӣ аз ҷумла хизматрасонии бонкӣ, фурӯши либосҳои занонаву мардона ҷойгир шудааст ки аксарияти онҳо аллакай ба фаъолият оғоз намуданд ва барои сокинони ноҳия ҷойҳои нави корӣ фароҳам омадааст. қомат афрохтани чунин иншооти замонавӣ дар яке аз кӯчаҳои марказӣ ва канории ҷодаи мошингузари ноҳия барои такмили инфраструктури муосир, беҳтар намудани муҳити зист ва хизматрасонии аҳолӣ, инчунин баландбардоштани сатҳи ободонии ноҳияи Файзобод аҳамияти муҳим дорад. ҳамчунин дар дораи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Файзобод ва ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи синои ҷамоати деҳоти баҳори ноҳия толори нави варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 17 мавриди истифода қарор дода шуд. толори варзишӣ бо назардошти талаботи муосир бунёд гардида дорои толори машқу тамрин, ҳуҷраҳои корӣ ва либосивазкунӣ мебошад. иншоот бо саҳми соҳибкорон ва аҳолии деҳа бунёд гардида барои фароҳам овардани шароити мусоид, ҷиҳати машғул шудан ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни наврасону ҷавонон имконияти хуб фароҳам меорад. акнун хонандагону ҷавонони деҳа метавонанд дар ин толор ба намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла волейбол ва дигар бозиҳои варзишӣ машғул шуда маҳорати худро такмил диҳанд. мо сокинони деҳаи Сино бо сиёсати созанда ва ташаббусҳои бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони ватанӣ дар арафаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи мо толори варзишии зебову замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. бигзор ин майдони варзишӣ макони тарбияи ҷавонони солиму нерӯманд, майдони дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ ва сарчашмаи пирӯзиҳои нав гардад. ҷалби наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим заминаи мусоид фароҳам оварда, идомаи тадбирҳои созанда дар самти рушди соҳаи варзиш дар кишвар ба ҳисоб меравад. ин иқдом бозгӯи дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соҳаи варзиш ва таваҷҷӯҳи хоса ба фароҳам овардани шароити муносиб барои тарбияи ҷисмонию маънавии насли наврас мебошад. ҳамзамон дар деҳаи сари чанори ҷамоати деҳоти ҷавонон толори варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти варзишӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолии деҳа бунёд гардида дар он инфраструктур барои ба машқу тамрин фарогирифтани дӯстдорони варзиш муҳайё гардидааст. иншооти варзишӣ аз толори асосӣ, гӯштингирӣ, тенниси рӯи миз ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. мо варзишгарон миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки ба мо чунин толорҳои зебову замонавӣ туҳфа намуданд ва мо варзишгарон метавонем дар чунин толорҳои зебо ва замонавӣ машқу тамрин намоем. кӯшиш менамоем ки ҷавонону наврасони деҳотро ба ҳамин намуди аҷдодии худамон машқу тамрин диҳем ва ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ омода созем. ман Раҳимова Ороста тӯли 5 сол мешавад ки дар риштаи тенниси рӯи миз машқу тамрин менамоям.
мо хушбахттарин насли истиқлол ҳастем ки барои мо чунин шароитҳо фароҳам оварданд. Ман аз номи кулли ҷавонони ноҳияи Файзобод миннатдории хешро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин ғамхориҳоро зоҳир менамоянд. Кӯшиш менамоем ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок варзида парчами миллатро боз ҳам баланд бардорем. бобати рушди соҳаи варзиш ва амалинамоии барномаву стратегияҳои давлатӣ дар ин самт дар дигар деҳотҳои дурдасти ноҳия бунёди иншоотҳои варзишӣ дар назар дошта шуда ҳоло кор дар ин самт идома дорад. инчунин дар кӯчаи синои ҷамоати шаҳраки вашгир низ толори варзишӣ аз ҷониби соҳибкор Ашрафиддин Нуриддинзода бунёд гардидааст ки мавриди истифода қарор дода шуд. минбаъд наврасону ҷавонон имкон доранд ки дар толори варзишӣ ба бозиҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла гӯштини ҷудо машғул шаванд. паҳлавонони ноҳия дар навбати худ ба ҳукумати кишвар барои таъмини имконоти хуби машқу тамрин изҳори сипос карда ваъда доданд ки ба василаи иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ барои муаррифии давлат ва рушди варзиш дар кишвар ҳиссаи муносиби худро хоҳанд гузошт. ман Абдуалӣ Анушервон тӯли 5 сол мешавад ки дар гӯштини тарзи ҷудо машқу тамрин менамоям ва мо хурсанд аз оне ки чунин толори варзишӣ бунёд намудам. пеш мо дар толоре машқ мекардем ки шароити замонавӣ надошт ва мо миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем ки баҳри мо варзишгарон чунин шароитҳоро фароҳам месозанд. ҳамасола варзишгарони ноҳия дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас ба ватан бармегарданд ки боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи сари чашмаи ҷамоати деҳоти ҷавонони ноҳияи Файзобод коргоҳи истеҳсолии обҳои ташначикани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди обҳои Файз мавриди истифода қарор дода шуд. корхонаи истеҳсолӣ бо истифодаи технологияи муосири тавлидоти саноатӣ аз ҷониби оилаи Усмонзодаҳо бунёд гардидааст. корхона ки самти асосии фаъолияташ истеҳсоли намудҳои гуногуни обҳои ташначикан аст, дар доираи стратегияи миллии рушди саноати Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва бо ҳадафи коркарди неъматҳои табиии кишвар аз ҷумла обҳои шифобахш таъсис ёфтааст. баробари ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаи мазкур 10 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. корхонаи обҳои нӯшокӣ ва нӯшобаҳои мевагӣ дар деҳаи мо аз тарафи соҳибкорони ватанӣ ифтитоҳ шуд. хурсанд аз он ҳастем ки занҳои хонашинро ба кор таъмин намуд. шукронаи давлати озоди истиқлолият мекунем ки дар ин фазои ором зиндагӣ дорем ва раҳмат ба ҷаноби олӣ ки мо занҳо бонувонро дастгирӣ мекунанд. миннатдории худро ба муҳтарам пешвои муаззами миллат мерасонам ки барои мо соҳибкорон чунин як муҳити истиқлолият як оромиро муҳайё намуданд ва мо соҳибкоро чунин корхонаҳои истеҳсолиро барои пешрафти обод кардани як гӯшаи диёр сохта ба истифода додем. дар корхонаи истеҳсолии обҳои Файз айни ҳол зиёда аз 10 нафар коргарон фаъолият доранд ва мо обҳои ташнашикан ва обҳои хуч истеҳсол менамоем. минбаъд мо кӯшиш менамоем ки барои пешрафту ободии сарзамин саҳми худро бигузорем. ифтитоҳи корхонаи истеҳсолии обҳои Файз дар ноҳияи Файзобод як қадами дигар дар роҳи саноаткунонии кишвар буда нишонаи равшани сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки тамоми гӯшаҳои Тоҷикистонро ба масири рушду тараққиёт раҳнамоӣ менамоянд. ҳамзамон дар ин рӯз дар доираи сафари кории пешвои миллат зиёда аз 7 километр роҳҳои мунфаршуда дар деҳаи элоки ҷамоати деҳоти қалаи Дашт мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. мунфарш намудани роҳҳои байни кӯчаҳои ин деҳа дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. роҳҳо мутобиқ ба талаботи меъёрҳои муосири роҳсозӣ аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ бо истифода аз техникаҳои замонавӣ бунёд шуда барои иҷрои корҳои сохтмонӣ 10 адад техникаи махсус сафарбар карда шуд. инчунин бо дастгирии сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ роҳи байнидеҳавии деҳаи заркамари ҷамоати шаҳраки 30-солагии Истиқлол дар масофаи 13 километр мунфарш гардид. сокинони ҷамоати шаҳраки 30-солагии Истиқлоли ноҳия ба мисли дигар шаҳрвандони ватандӯсти кишвар аз пайи ободониву созандагии маҳаллу деҳоти худ мебошанд.
имрӯз сокинони ноҳияи файзобод бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ дар корҳои созандагию ободонӣ фаъолона саҳм мегузоранд. ободу зебо намудани маҳалли зист, мунфарш кардани роҳҳо ва бунёди иншооти иҷтимоӣ далели равшани ҳамбастагии мардум бо сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар дораи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Файзобод дар деҳаи сарои шараки 30 солаги Истиқлол хатти нави оби нӯшокӣ барои 400 оила пешбинӣ шудааст мавриди истифода қарор гирифт. барои захираи оби тоза ва таъмини доимии мардум дар ҳама фаслҳои сол ҳафзи нигоҳдорӣ бо ғунҷоиши 500 метри мукааб бунёд шудааст ки барои сокинони деҳаи сарои шараки 30 солагии Истиқлол тӯҳфаи арзанда дониста мешавад. хатти оби ошомиданӣ тариқи чойи амудӣ аз умқи 101 метр ба воситаи обкашҳои махсуси барқӣ бароварда шуда ба минтақаҳои аҳолинишин ки дуртар аз саргаҳи он қарор доранд дастрас карда шуд. лоиҳаи хатти оби нӯшокӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд татбиқ шудааст ва амалишавии он қадами устувор дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созанда мебошад. аз сабаби афзоиши шумораи аҳолӣ дар деҳаи сарой талабот ба оби тозаи ошомиданӣ зиёд ва аз ин ҳисоб маҳдудият ҷорӣ гарда буд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хатти оби нӯшокӣ сокинони деҳа шабонарӯзӣ бо неъмати табиӣ таъмин шуданд. мо сокинони деҳаи сарои ноҳияи Файзобод хурсанд аз он ҳастем ки бо оби нӯшокии тоза таъмин гаштем. миннатдоригии худамро ба ҷаноби олӣ расонданем. иқдоми мазкур дар заминаи пешниҳоди ҷаҳонии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масоили обу иқлим аз ҷумла 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 амалӣ гардид. дар доираи иқдомҳои созанда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Файзобод як қатор корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ амалӣ гардида симои маҳалҳо боз ҳам зебову замонавӣ мегардад. ҳамзамон истифодаи самараноки замин, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ барои таъмини фаровонии бозори истеъмолии заминаи мусоид фароҳам овардааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. бо назардошти аҳамияти таърихии таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла дар ноҳияи Файзобод татбиқи барномаҳои созандагию ободонӣ бо маром идома дорад. ин раванд дар доираи иҷрои дастури супуришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида ҳадафи асосии он таҳкими инфраструктур, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи Файзобод корҳои бунёдкорӣ мутобиқ ба нақшаи тасдиқ гардида ҷараён дошта то имрӯз таъмиру бунёди 278 иншоот ба нақша гирифта шуда то ин ҷониб 301 иншоот бо назардошти иншоотҳои иловагӣ сохта ва мавриди истифода қарор гирифтанд. ин нишондод гувоҳи он аст ки ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо рамзи ифтихори давлатдорӣ, балки муҳаррики рушди воқеии иҷтимоиву иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ иборат аз 278 банд таҳия ва тасдиқ карда шудааст. ба соҳаи маориф 49 адад, соҳаи тандурустӣ 19 адад, соҳаи варзиш 10 адад, 31 адад роҳу пулҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ба масофаи 60 километр роҳҳо, инчунин 16 адад пулҳо ба боқимонда дигар иншоотҳо ва корҳои ободонӣ равона гардида шудааст. сохтмони биноҳои истиқоматӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими беҳсозии шароити зиндагии аҳолӣ ва ташаккули муҳити муосири шаҳрсозӣ дар ноҳияи Файзобод бо маром идома дорад. бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва талаботи рӯзафзун ба манзилҳои истиқоматӣ, қомат афрохтани биноҳои баландошона афзоиш ёфта, корҳои сохтмонӣ дар қабатҳои интиҳоӣ ҷараён дорад. сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ ба талаботи меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ ҷавобгӯ арзёбӣ мегардад. мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ 3520 метри мураббаъ манзилҳои шахсии истиқоматӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод 278 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз 301 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. сохтмонҳо дар соҳаи маориф, тандурустӣ, варзиш, сайёҳӣ, роҳсозӣ,
биноҳои истиқоматӣ баландошиёна, марказҳои хизматрасонӣ ва савдо ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз 301 адади онҳо мавриди истифода қарор дода шуд ё ин ки 108% мавриди истифода қарор дода шуд. дар шаҳраки вашгирди ноҳияи Файзобод биноҳои баландошиёна қомат афрохтаанд ки ҳусни шаҳракро зеботар мегирад. соҳаи маориф ҳамчун пояи асосии рушди сармояи инсонӣ дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми махсус дорад. дар ноҳияи Файзобод 69 муассисаи таълимӣ аз ҷумла 49 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 14 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 7 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва як адад гимназияи хусусӣ фаъолият дорад ки дар онҳо 30131 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. инчунин бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва таҷдиди чандин муассисаҳои дигари томактабӣ бо маром идома дорад. ин нишондиҳандаҳо собит месозад ки соҳаи маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ пайвастар рушд меёбад. дар 5 соли охир дар самти рушди соҳаи маориф корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд. агар 5 сол қабл шумораи муассисаҳои таълимӣ 65 ададро ташкил медод, имрӯз ин нишондиҳанда ба 68 муассиса расида, ҳамзамон бо назардошти синфхонаҳои иловагӣ дар маҷмӯъ 133 синфхона бунёд ва мавриди истифода қарор гирифта, барои 3050 ҷойи нишаст шароити мусоид фароҳам оварда шуд. соҳаи тандурустӣ дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ бо бунёди муассисаҳои нави тиббӣ ва беҳсозии инфраструктур рушд меёбад. дастоварди муҳим дар соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи Файзобод таъмиру таҷдиди беморхонаи марказии ноҳия мебошад ки соли 2025 ифтитоҳ гардидааст. дар беморхонаи марказӣ 124 дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои амалиётҳои ҷарроҳӣ пешбинӣ шудааст. дар беморхона катҳои махсус барои беморон, таҷҳизотҳои даруннигарии видеоӣ, ташхиси дилу рагҳо, бронхоскоп, рентгени рақамӣ ва дигар таҷҳизоти муосир таҷҳизонида шудааст. дар беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод 81 нафар табиб барои қабули беморон фаъолият менамоянд. беморхона пурра бо таҷҳизотҳои муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз он ҷумла мо инкубатор ёки кувез дорем ки барои кӯдакони норасид камвазн бисёр муфид мебошад. инчунин барои гузарондани амалиётҳои ҷарроҳӣ каминвазивӣ мо соҳиби лапароскоп гаштем ки қариб ҳамаи ҷарроҳиҳои мо бе буриши бадан гузаронида мешаванд. аз нуқтаи назари таҳлилӣ рушди инфраструктури тандурустӣ ба беҳтар гардидани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ мусоидат намуда нишон медиҳад ки сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба баланд бардоштани сатҳи саломатии ҷомеа нигаронида шудааст. дар 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи Файзобод аз ҷумла муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Файзобод як қатор иншоотҳо, марказҳои саломатии деҳотӣ ва бунгоҳои саломатӣ сохта ва истифода дода шуданд. дар даврони истиқлолият бевосита бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи тандурустӣ таҷҳизотҳои ҳозиразамон дар марказҳои саломатии деҳотӣ, бунгоҳои саломатӣ ва маркази саломатии ноҳияи Файзобод таҷҳизотҳои ҳозиразамони тиббӣ аз қабили рентгени рақамӣ, таҷҳизотҳои лабораторӣ, ултрасадҳои доплерӣ ва дигар лавозимотҳои тиббӣ ҳозиразамон таъмин гардиданд ки ба аҳолии ноҳияи Файзобод хизмати худро мерасонанд. бо мақсади танзими мунтазами аҳолӣ бо нерӯи барқ дар ноҳияи Файзобод 500 симчӯ ва 20 километр ноқил иваз карда шуданд ки ин ба беҳтар намудани таъмини барқ мусоидат менамояд. инчунин барои паст кардани талафоти техникии қувваи барқ, ҳамасола зеристгоҳҳои барқӣ ва хатҳои интиқоли барқ корҳои таъмиру барқарорсозӣ анҷом дода мешаванд. зиёда аз 500 симчӯ бикорношоян ба пояи оҳану бетонӣ иваз карда шуданд. зиёда аз 20 километр ноқилҳои фарсудае ки то ин дар хизмат мекарданд пурра иваз карда шуданд. барои кам намудани талафоти барқ зиёда аз 15000 ҳисобнакҳои барқӣ муштариёнро аз дохили хонаҳо ба берун бароварданд ки ин ҳам бошад барои кам кардани талафоти нерӯи барқ сарми арзандаи дорад. рушди соҳаи саноат аз ҷумла таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар ноҳияи Файзобод омили асосии баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум мебошад. зеро дар ин замина аз як ҷониб ҳаҷми истеҳсоли ватанӣ боло равад, аз тарафи дигар садҳо ҷойи навикорӣ таъсис ёфта сокинон бо ҷойи кор ва маоши хуб
таъмин мегарданд. шумораи корхонаҳои саноатӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ 27 ададро ташкил дода, сохтмони 3 адад корхона бо маром идома дорад. раванди корҳои созандагию ободонӣ дар ноҳияи Файзобод нишон медиҳад ки тадбирҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо хусусияти ҷашнӣ, балки аҳамияти амиқи иҷтимоиву иқтисодӣ дорад. барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ зиёда аз 150 000 ниҳоли гулҳои мавсимӣ дар маркази ноҳия шунидем ва дар ин раванд аз қабили ниҳолҳои сояафкану ороишӣ дар ду шафати шоҳро ва инчунин кӯчаҳои маркази шаҳрак аз қабили арчҳои ҳамешасабз, каштан ва дигар ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонидем ки ҳусни шаҳрдориро хеле зебо гардонидааст. шомгоҳҳо низ гулҳои назаррабо ва фаввораҳо ба зебогии ноҳияи Файзобод зебогии дигар зам мекунад. сокинони ноҳияи Файзобод бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ шомгоҳҳо дар гулгаштҳои ноҳия дар фазои сулҳу субот гаштугузор менамоянд. раҳмати худро аввал бар пешвои миллатамон ҷаноби олӣ мерасонем ки чунин фазои сулҳу суботро барои мо фароҳам оварданд ва миннатдорем аз ҳамаи ин дастовардҳои накӯи даврони соҳибистиқлол. тавассути рушди инфрасохтор, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва тиббӣ, инчунин таъсиси корхонаҳои саноатӣ заминаи устувори рушди минбаъдаи ноҳияи Файзобод фароҳам оварда мешавад. ин равандҳо дар маҷмӯъ ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, таҳкими суботи иҷтимоӣ ва рушди устувори ноҳия мусоидат намуда, шаҳодати равшани татбиқи босамари сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ганҷи ҳилол аз калонтарин корхонаи паррандапарварӣ дар ноҳияи Файзобод аст ки самти фаъолияташ истеҳсоли тухм ва гӯшти парранда нигаронида шудааст. ҷиҳати муҳими фаъолияти корхона истифодаи технологияҳои муосир мебошад. раванди таъмини обу ғизо, назорати ҳарорат, корҳои байторию санитарӣ ва дигар амалиётҳои истеҳсолӣ бо истифода аз таҷҳизотҳои автоматикунидашуда анҷом дода мешавад. ин имкон медиҳад ки самаранокии истеҳсолот баланд гардида, сифати маҳсулот беҳтар шавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ганҷи ҳилол ба ҳолати имрӯза имкони нигоҳбини тақрибан 335 000 сар паррандаро доро мебошад. дар корхона саршумори парранда 35 000 дар бар мегирад ки иқтидори истеҳсоли тухм дар як шабонарӯз то 145 000 дона мебошад. нақша дорем ки дар оянда саршумори паррандаро ба 850 000 сар расонида ва истеҳсоли тухмро дар як сол то 200 миллион дона афзоиш диҳем. ҳадафи асосии мо сам гузоштан дар таъмини амалияти озуқаварии кишвар ва баланд бардоштани иқтидори истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва таъмин намудани бозори кишвар бо тухм ва гӯшти парранда мебошад. дар оянда мо нақша дорем ки тамоми таҷҳизотро аз кишварҳои хориҷа ворид карда ва ҷойи кориро зиёд намуда ва истеҳсоли тухмро зиёд намоем. имрӯз дар корхона наздик ба 200 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин буда, истеҳсоли тухм дар як сол 10 миллион донаро ташкил медиҳад. фаъолияти назарраси ҷамъияти мазкур намудаи равшани он аст ки рушди корхонаҳои истеҳсоли ватанӣ метавонад ҳамзамон ба якчанд ҳадафи муҳим аз ҷумла афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, таъмини аҳолӣ бо ғизои босифат, таъсиси ҷойҳои корӣ ва таҳкими иқтидори иқтисодии кишвар мусоидат намояд. корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ганҷи ҳилол на танҳо корхонаи истеҳсолӣ, балки намунаи барҷастаи саҳми соҳибкорони ватанӣ дар рушди иқтисод, таъмини ҷойҳои корӣ ва таҳкими амнияти озуқавории кишвар мебошад. корхонаи мазкур нақша дорад вобаста ба таъкиду ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ояндаи наздик ба ҷорӣ намудани технологияҳои нав, иқтидори истеҳсолиро боз ҳам зиёд намуда, дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми бештар гузорад. фаъолияти ҳамин гуна корхонаҳо имкон фароҳам меорад ки истеҳсоли тухм ба ҳолати 1 июли соли ҷорӣ ба 35 миллион 385 000 дона баробар гардад. корхонаи паррандапарварии ноҳияи Файзобод бо такя ба низоми шаффоф ва имкониятҳои фарохи фаъолият, бозорҳои ноҳияи Файзобод ва атрофи онро бо гӯшту тухми хушсифати истеҳсоли ватанӣ таъмин намуда истодаанд. дар моҳ 4 миллион 320 000 дона тухм истеҳсол менамоем. ҷамъият ба ғайр аз ин бо тасмим гирифтааст ки дар солҳои наздик саршумори паррандаро зиёд намуда баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар саҳмгузор бошад. соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Файзобод дар майдони 10407 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ анҷом дода шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 11,5%
зиёд мебошад. ҳамасола кишоварзони ноҳияи Файзобод бо васеъ намудани майдони кишт ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии тамоми намуди зироатро баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. аллакай кишти якум ғундошта шуд, кишти такрорӣ дурнамош пурра иҷро гардид. ҳар як ваҷаб замини корами обӣ самаранок ва оқилона истифода бурда шудааст ки ҳам таъмини хонадони худа ҳам таъмини бозори минтақа ва чи шаҳрӣ ва чи берун аз он содиротиро ғанӣ гардонад. имсол кишоварзони ноҳияи Файзобод чун солҳои қаблӣ ҳосили фаровони ғалладонагӣ ва дигар зироатҳои пешпазро ба даст оварданд. кишоварзони ноҳияи Файзобод то ин давра 949 тонна ғалладонагӣ ва лӯбиёгиҳо, 422 тонна картошка ва 393 тонна меваҷот истеҳсол намуданд. маорид ба зикр аст ки иқлими ноҳияи Файзобод барои бунёди дарахтони тухмакдор аз ҷумла себу нок бештар мусоид аст. дар ноҳия 6420 гектар боғот мавҷуд буда, ҳосили имсола дар ин боғҳо дар баробари таъмини ғановати бозори дохилӣ ба содирот низ равона мегардад. имсол низ хоҷагидорон аз ҳосили ба дастовардаашон қаноатманданд. себҳои заринтоб, ситораи кӯҳсор ва ноки нозанин навъҳои асосии парваришёбандаи боғотро дар ноҳияи Файзобод ташкил медиҳанд. албатта ноҳияи Файзобод ноҳияи аграрии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. тибқи ҳисоботҳои оморӣ дар ноҳия 7238 гектар боғҳо вуҷуд дорад ки аз он 21 гектар боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ мебошад. ҳадафи боғҳоро бунёд намудан хоҷагиҳои деҳқонӣ дар он аст ки таъмини амнияти озуқаворӣ дастрас гардад. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талошҳои хоҷагидорон инчунин татбиқи самараноки барномаҳои соҳавӣ имкон фароҳам овард ки дар ноҳияи Файзобод замин самаранок истифода карда шавад ва дар ин замина таъмини амнияти озуқавории мамлакат низ беҳтар гардад. тибқи раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯзҳо хоҷагидорони ноҳияи Файзобод сайю талош доранд ки баҳри афзун кардани неъматҳои моддӣ аз замин оқилона истифода баранд. дар натиҷа фаровонии бозорҳои истеъмолӣ таъмин ва дастурхони мардум бо маҳсулоти ғизоӣ ғанӣ гардидааст. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.